Awufika nawo sovalisa intombazana kwenze njani? Bese ngihamba. Hayi khuleka hlala phansi kunendaba ezinye ezimnandi ngifuna ukuxoxela zona. Ulesho kodwa ukuthi umntaka kaMxolisi lo. Hayi ngumntaka kaMxolisi ngoba uMxolisi lwani isithumbele sanayo. Khathana vele waxaka ngezame zakho. UNondumiso usumtshelile iqiniso. Usubhizi ngezame. Iqiniso wena nomncane. Audio Jungle. Audio Jungle. Ekuseni indoda le ibisithi ayifuna abantwana basondelayo. Yikuyini sokujinjile. Yithi ngimfonele. Ongibeka kabuhlungu kangaka kwenze njani? Ngoba ukhona yini into la ekusolisana ngebehavior kababa? Sibile khona vele okusolisana ngebehavior kababa. Nkosikazi akayibambi ifoni futhi amahle lo. Hayi. Uzabakhipha ngelinye ilanga. Phezu konke zonke lezi kade sifuna ukwenza zona. Why did you? Audio Jungle.